Ka Madan Nongpathar ketika Madan ilekai ke biang baha kamtam ladap penlong ke lempung ilekai ke bol ber kriket. Reka Sorkar kam Bym Suidñiew ban pen bahaya ke Surok ke bajrong tang kumba lai hadu 100 meter. Aba peje ketika Surok letu baik ipos nam balal ino la siang rong reka ketika rong bala siang kala pralut baradu menta Bym marmot satya. Lalabru badeha kini ke hendak sengi baladap baladun manore mano ba marmot malumala daga bate mauria ke benta ke bala koruk haram palat. Tang bakin lagi kali ke balik ibu ik anak school ke balik banyak si benta ha ke jingat lekai sports ke bala penlong dekat office jo district sport officer West Kasilis district ke bala sedang ha ke sengi balang jong kata yo imat lada day baka office u DSO kan penlong ketika lempung lekai sports wat kitrok ru kishtom banyai nemba ketika Surok.